ait Airabet na ok mama bua pupa ya lama anyune be ageo na twanya papa akanye tonina dole ona inyaka abeite to mabeit eiponelo abwe kansulo oya itere mama raila jokuna nese kia utoro le porotono neija ili otungana nkere o pupe be apaki onu aigoro yetika na igoro mamerasa apaki onu icheleta Raban lo councilor ngol John Francis Okuma ikudiani apoti councilors itutu papa Emorimor Agustino suban lemkol kede epeluke lo Aimor kikinta teker oda lile mutosi district no the morkikina keditekerio iche apot soda jelilosi and prepare it na lomna papa ono sapejo gil Kenya ipot sia do mutu angospi baliteso la botol lo abela nyone rasakan la palaya rate rai papa la yapara papa la bonot papa la reporotok ito papa la bocha marauke tolim lo aduadoko asaso papa la tuandele jok ikosi duwe otunarea na adumda suman na titai akana papa alumasipele ku university icheda ada papa ay ngarakin koto maungi sio kai klasi bikadwe ipore de kino rupapeteso ngisa suman aurentena ne buekirigi Agustino kurto mare iteje na ebe mamebecho kina konye Raban lo Iteso Cultural Union Francis Okuma nesabu imuano enerikango itabumo ina kitijo alosite enera kutakira wali kai boje balwa ai wali kakini kwa mungena mambe we are abusing the gadgets for communication ni jake dawana amto mejokuna eto somati bolu kwa jokuna rakwa anona ngarak na isha nakinituma ata exercise kunu munda kere obontu abwe council ngoni siboiki sande pole Emolot Kwape lo Aidararoi Kwape Emorimor lokaiteso labio kangapi achamuto akendaka so ya ngena sira ya ngelo ndeke lelo doteno para ndite aloto to ngere kapa iteso mo kinani ekaulo abolime cabinet ke ekaulo na councilo alemar imini sana kwikere proposing ekiroga Ivan Enguru Prime Minister and stop bobo ara Anthony General nesilemu ara Anthony General ko cabinet galo Papa Mare appointments of Deputy Prime Minister Northern Region Asekun Polon Evans Omome Lodo Southern Asekun Polon Right Honorable Peter Etiam Ole Majaise Lodo Kenya Eastern Region Asekun Jaga Ito Frederick Asekun Amuchalat Auma Dolontina around Negwegina around the Deputy Prime Minister Central Akoto Bakeli Kinachana Abulemu Kachute Prime Minister lo Loma tune cabinet ken eraso lerazi teso bunto wali still akoteke siga ngana na doketa ache angali gangi nyena atake amone balance be lo lalo margizo cabinet oikasutma Kwape kwa nangi sabeta itola na peta nuase unemormodolo iteted ido lapalo kanyetare nesikonye seun alom natari ngunu ikili kelasi ya rautu wekotosi aigua raun Kwape Emorimor akaise une lapalo kanyetare nese seunere konye Emorimor osode daisibo ikine Emorimor lo itetete o lapalo itomonta diope akaise aranu kanyape kukarukalo Godfrey Ojore TV East Koibuga Soroti Boy, no, let your glory, say, take it.